Amal ken yam kene diala liang karachame biya kamal kanur online TV mi jiram jidid jin goro jin be subscribe ke biroan diala kona banung kanur online be ka shwalinga kamal ke jan gwasame ban raja dana chanung kon bana jeling ka biaro dun shupalpin mi jiram jidid goro jin bo be jan nyaka ne kokien kamun nogo jaba deri sharba deri jalat pingwasama hene biya kamal kanur online TV raja ban link ke jan gwasame Läär shade ni ti shop ko kudyok nang wich kɔŋgö agente ke tur na mo ke denti nang ke rewe ko so Sudan shaka nang rewe kɔŋgö bana roja dan shakula lat ke kwidien ko odien ko kɔŋgö bana jeling kamal shade ni shop ko kudyok nang kare shaka nang kare nyal kan ke juba international airport ka goma wo ke eastern Congo ko bi ko matkel ke deni te chanang ka Congo ka bi ka wunyen ke rabel kie ke jidu ati chwal kenwo ke M23 eneme to ka kor ke me chaden ni SSPDF ti janwan jaka Congo ti shawo tiam deni duar rewi ka Congo deni te shajak perken ke deni ti shop ke deni ti kurbar wid janda di aji so Sudan ti shwanang ka Congo karon kinadara wid janda wid ro chadeni ti shop ke kudyok jak rei kur Congo ke jelat kurunwang menyuso te so Sudan ke den ti chop ke kis ma deni dial ke kis ke deni so Sudan tin chajak en wini wo ke kel ke deni dore ti chop ko baro ko de ke M23 ala deni duar wo yodjok ke kor kan ken Rwanda de ja wo en wini shelo no bideni ke wo kor ke dini dech dien en Rwanda ken ka wutin erei nomoka ke wut ko ken ka wutin ci jal humanitarian ke ne den konti lokanas ko de kondarben ke de ne kon shuj de ka lok aken wachi jalien cha bejelong menyudo me ken Rwanda ken wo de choy de retin ka de choy teten en ler dan cha kul lat shala do shi deni ti shof ka kudang diok ka so Sudan shi ko re Congo temat ke den te chanang ti ko kurbaro wide janda ndiye te chanang loma den dial ke deni ti shop ke kis kendial kawra jadan en chalat enaten kon tin tekel ke roinitin kon tinang ke deni gonde ko kien me jiram jidit ke jan gwasame gorejin be subscribe gorejin bi nywakane ko kien gorejin ba be subscribe enyok kami si subscribe ne won shibila subscribe nyok mendin jeno bi roini ki sharu mendere top bi je top ka comment ki karwaj bi ataka mal bye bye